Oynalı dostum kayıtıp gelmez bu günler. Sazımı aldım dostlara çaldım bu tünler. Allah bergen ganimet bu zamanlar. Kadrını bilsen, kadrını bilsen bu günler. Sürgün dostum, hazini bilgin dostum. Asabni sakla gereki. Normada yürgün dostum. Oynalı dostum kayıtıp gelmez bu günler. Sazımı aldım dostlara çaldım bu tünler. Allah bergen ganimet bu zamanlar. Kadrını bilsen, kadrını bilsen bu günler. Dünya yalganlarına köyünme dostum ermanlarına. Hürmetli okumuşlar, bugün sizlerдің өміріңізде қуанышты, бір есте қаларлы, біреу-біреуіңізді көрмей 20 жыл болыпты деп келгендеріңізге оң болсын деке айтып. Бәріңіз қазір бір айланың атасы, анасылар, ұл қыздар өсіріп атсыздар деке. Қыздарыңыз келешекте сіздер құшап айтып, бір камалға жетіп, сіздерге бақыт алып келсін. Жаңлаймыз, сеніңізде амандық болсын, жұмыстарыңызда табыс болсын. Бір қалай қарасаң, ел көз алдымыздан кетмейсің деке. 11 ашық арасың? 11 айдыңдар деке. Оларды яқшы оқыдыңдар, айтып. Көпшілігіңіз азы мен таныматынан былай дедік та, фамилияларын. Бірде алмағыңызда сәл ешілеріме адам детеді екен сен. Сол майданда не қылды. Олар бәріңізге амат. Классрум сынып рахбарлары болғаны бар ма? Бірінші класста оқығандар. Олар амат бәріңізге. Жұмыстарыңызда табыс. Яқшы өткеріңдер айтып. Arada kanca vakit öttü, kanca hayatta sınavlarda ötünler, okuyanlar okuduğunlar okup, işte başlarımızdaki hakim özünün hayattan orunu tavuk kettinlerimdeki. Şu beraber kutlu olsun size. Hemimizge deyin sağlık, aylarında bakıt, işlerinizde gelecekte muvaffakiyet dilerim. Karavada yeni balık olsun buradayım. Orada joyutulmaz hayatta. Onun boşun yeri tarifleyeyim bari. Aziz okuşlarım, 20 yıl oldu sizlerin bitirmezken. Ayı günler olsun. Ben mezun oldum kızım, atayınız oldunuz. Bəriniz Ali tayfalıma, Ali malumatlı olvatırız, cümüşlü olvatırız. Densallıqlarınız güçlü olsun, cümüşlarınız da tabiş olsun. Söyleyin de. Sizlerden
Her bir quvonchingizni ko'rib, eshitib jura beraylik bizlar Alloh. Avon bo'lsin. Yaxshi meni hurmatli o'quvchilar, aradan 20 yil o'tib ketsa-da, hammangiz o'zgarmayapsizlar. Hammangizni tanib o'tirman, sizlarni ko'rib quvonib o'tirman. Bugungi merakalariniz qutlu bo'lsin. Maşallah. Hammangizni semyalaringizda baxtli, жұмысларыңызda табыс. Hech vaqtda sürüntmeysizlar. Alloh ko'rib nasib etsin. Sizlarning 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik neleringizda bizlar birga jura bergaymiz sizlarga. Бүгінгі байрам қатынасушылары, міне бүгінгі байрамымыз себепшілері, демек сіздер şu мәктәпні тамамлап керіп кеткеніңізге 20 жыл болған екен. Құдайым бүгінгі байрамларыңыз құтлы болғай. Хәмеше şu байрамларыңыз, яқшы күндеріңіз көп болғай. Не дейміз, мінекей şu міне айтқандай көріп қуанып жатырмыз. Хәмеше яшсызлар. Шындай жашарып жүре бергейсіздер. Не дейміз, Құдай Тағалам сіздерге ұзақ жаш, ұзақ өмір, зор денсаулық берген болғай. Алланың назарына хәмеше түшкен болғайсызлар. Не дейміз, әркім жұмыменен қоша қартайып, өсіріп отырған, тәрбиелеп отырған перзентлеріңіздің рахатын көре бергейсіздер. Байрамларыңыз көп болғай, яқшы күндеріңіз көп болғай. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, қызлар, жігітлер. 20 жылдық мерекеміз құтлы болсын. Әместің семьясында аманшылық, денсаулық, барақашылық тілеймін. Мен Абыл Тимур Жолдашбаевич, 11-ші А класста оқыдым, біткердім, тәлім алдым, білім алдым, осы жерден Камалға жеттім. Құдайға шүкір, мінекей семьялы болдым, 3 баланың әкесімен. Осы Қоңырат соғыз зауытында ішлеймін. Şu театрымыз ішлеп. Рахмет сіздерге сабақ беріп, Камалға жеткеріп, тәлім тәрбие қалем ұштатқандарыңыз үшін ұстаздар. Хәмеше алдымызда аман болың, сау болың. Семьяларыңызда парақатшылық, алдымызда аман болшы. Хәмеше елдерімізге шерік болып жүре берін. Assalamualaikum, mektabim, aziz ustozlarim, hamma sinfdoshlarim, kichkina ukalarimiz, o'quvchilar, hammasiga shu bekin dinsoqlik tilayman. Ustozlarim, allohlarimizda hamisha amon bo'ling, sog' bo'ling. Sizlar ham qanday bo'lsanglar, shunday jas bo'lib tursizlar, hamma shunday jas bo'lib, oldimizda amon bo'lib yuravergaysizlar, Xudoyim. 40 yillik, 50 yillik, 60 yilliklarimizda da amon, sog', bavur butunlikdek ko'rishib yuravergaymiz. Allohimizda amon bo'lgaysizlar, bellariniz sog' bo'lg'ay. Xudoyim, hamma bola-chaqalarning rohatini ko'rib, quvonchli kunlarimizni ko'rib yurishligida shu guvohi bo'lib yuravergaysizlar. O'sha maktabimizdan Xudoyim yaxshi o'quvchilar chiqqay. Ataqliq, ne desek, men ham o'zimni tanishtirmoqman, aytmayman, nigaraman, semyaman, uy bekasiman, 3 balam bor, Xudoga shukr. Shu tengdoshlarimga da, shu yerda o'qiyotgan izdoshlarimizga da hammasiga baxt, omad tilayman. Kichkina o'quvchilarga ozgina bo'lsa-da nelerimiz, padarkimiz berib beramiz. Sürgün dostum, hazine bilgin dostum. Asabını sakla gereki. Normalda yürgen dostum. Oynalı dostum, kayıtıp gelmez bu günler. Sazımı aldım, dostlara çaldım bu tünler. Allah bergen ganimet bu zamanlar. Kadrını
Kadrini bilsen bu günler. Dünya yalganlarına köyünme dostum ermanlarına. Oynap gülsen gamni oylama. Açınma dostum gitgenlerine. Oynalı dostum kayıtıp gelmez bu günler. Sazımı aldım dostlara çaldım bu tünler. Assalamu alaikum. Qadrdan mehterham ustozlarim, hammangizga ming rahmat. Bizlar 1984-yil nomer 2-sanli o'rta maktabga 1-sinfga nomer 2-sanli o'rta maktabga 1-qatini qo'yib 1-klassga o'qishga keldi. Mene bugun shu 20 yil bo'ldi. Kirganimizga 20 yil bo'lgan ekan. O'zlaringizni tanishtirsak, 11-A klass o'quvchilarimiz sizlar. Men Aytbayeva Nigara 1987-yil 5-yanvarda tug'ildim. 2005-yil 11-klassga kirdim. Hozirda uy bekasiman, aylanman, ish faolim bor. Havosingizda yaxshi bir baxtliman. Sizlarga rahmat, shu darajaga kelib shu yerga kelib o'tiribsizlar. Hammangizga ming rahmat sizlarga. Oldimizda aman bo'lasiz. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlar. Men shu 10-sinfda Niyozova Nabira Qurolboyevaman. Shu maktabda 2005-yil tamomladim. 2008-da o'qishga kirdim. 2012-da bitirib, hozirgi vaqtgacha shu maktabda psixolog bo'lib ishlab kelyapman. Semyaliman, ham 3 qizim bor. Hozirgi kunda vaqtlar esimiz Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlarim, sinfdoshlarim, bayram bilan barchangizni qutlaqlayman. Sebepli maktabga ustozlarimiz bilan, klassdoshlarimiz bilan shurasiga kelib o'tirmiz. Men Baltaroyeva Tazargul. Klassdoshlar bilan 11 yil davomida shu maktabda o'qidim. Ustozlarimdan bilim oldim. Ustozlarimga ko'p rahmat. Hozirda o'zim 36-maktabda boshlang'ich klass muallim bo'lib ishlatyapman. 2 farzandni tanasiman. Assalomu alaykum ustozlar, avval qizlar. Men Qudek Mo'min. Bu yerda 11-A klass keldim. Kelib armiyaga bordim. O'qishga kirdim. Hozirda Sutgaz korxonasida yo'l ishlayapman. Çoğalan atasına sizlerge çok rahmet bergen, terbiyeni bergen, sağlıklarınız için rahmet. Peki, assalomu alaykum ustozlar, qizlar, yigitlar. Nega shu 20 yillik sebep barimiz jinoat qoldik. Nega ko'rmaganlarimizni ko'pdan ko'ryapmiz, nega quvonyapmiz, sol sebep. Men o'sha maktabda 11-A klassda bitirdim. Abulkiy yo'ldoshbayevman. Hozirda Qo'ng'irsoq zavodida ishlayman. 3 bolaning akasiman. Shu baxtli semyalarning biri bo'lib jashavatimiz. Barizga. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlarim, ko'rgan xalqim boshliman. Men Kamolova Maqsuda Aytbayevman. Shu maktabga 94-yil maktabga keldik, 2005-da bitirdik. Xudoga shukr, hozir 20 yil bo'lib ekan. Hammangiz ko'p quvonch oldim, sizlarning bergan bilimlaringiz uchun rahmat ustozlar.
Men hozirgi kunda tiguvchi bo'lib ishlayapman. 3 farzandning onasiman. Nima sayt tegatsizmi ya? Aynan tegadi. Qachonchalar tutamiz? Aytib qo'ydingiz. Sentyabrga. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlar. Chigirma bo'lganingizga, so'zlarga rahmat. Xo'jam Temur Davlatboyevman. Shu hozirda shu bola akasiman. Rahmat hammaga. Birinchi klassiga kelganmi? Ha? Birinchi klassiga keldingmi? Nima? Yo'q. Shu xo'jaliklardan birovga bormi? Yo'q, o'tishga bordi. Ne o'tishga ketdilar? Assalomu alaykum. Ustozlar, Sherman Zubayevskiy do'stim yaqinlar. Bayramlar bizga. Meryem. Biz balanın anasını. Klasındağı rekordum. Sonuç bana da davada aytırıp koyayım diyorum. Koyup kalalım. Murat bana biz Allah ziyaret etsin. Assalamualaikum ustazlar. Ben Sultan Şafet Taşeviş. Başmakette Meclis Kutlu'da çıktım. Özürde Zıvalarımın herkesine. Şöp, Mega Ahmet. Assalomu alaykum hammaga, ustozlar, sinfdoshlar, do'stlarim. Necha kun asrdagi deb uchrashyapmiz, hammamizga o'ng bo'lsin. Xudoga yaxshi o'tkazib olaylik. O'zim Sultonova Baxtjon. 1994 yilda o'sha maktabga birinchi klassga keldim. 2005 sinfda birinchi klassda. Shundan beri yangicha o'tib ketgan. O'zim hozirda uyga kelsin. Assalomu Assalomu ustozlar. Men Safarboyeva Elmira Boyevna. 20 yillik bo'lsin. Men hozirda Muratboyev meditsina bo'lishimiz terapiya bo'limida meditsina bo'lish istayman. Shu bolaning onasiman. Hammangizga qutlu bo'lsin. Assalomu alaykum ustozlar. Salom maktabim. Nega bugun 20 yillik bayrami hammaga qutlug' bo'lsin, sinfdosh do'stlarim. Men maktabga kelganimizga 20 yil bo'lyapti ekan, uchrashuv kechasi. Shu hammangizga zo'r sog'lik tilayman. Ustozlarimizga rahmat. Ta'lim tarbiya bergan. Men Bazarboyeva Dilnaza Arabayeva. Hozirda 4 bolaning onasiman. Temir yo'l sanitariya stansiyasida ishlayman. Assalomu alaykum. Cumhurbaşkanı ho'm bo'lsin. Men o'z bolam Hamjumaboyevman. Hozir To'dashim uch bolam bor. Yandan bir kahve. Assalomu alaykum. Ha? Vay. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlar. Men Sultonova Muraman Geldievna. Bitirganimizga 20 yil bo'lgan ekan, hammangiz ko'rib turgandan quvonchliman. Ikki bolaning onasiman, uy bekasiman. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlar. Men ishim Betona Nargiza O'rolboyevna. Hammangizga munosabat qutlug' bo'lsin. Uch farzandning onasiman, uy bekasiman. Assalomu ustozlar, sinfdoshlar. Hammangizga to'ylar o'ng bo'lsin. 30 yil qabul nasib etsin. Men Yemirgan G'ulomjon Turg'unboyevich. 2 bola akasiman. Hozir
nafaqadarman, uyda demалыштамын. Hürmetli tükürüş üzerindeki 20 yıldan uzatmanın üzerinde. Daha özgürgenleriniz var. Körsün biraz sağ durmağın. El muhtar. Şimdi şu ballarım oldu dururlar. Orada şapalar bir ortalarım oldu. Sonra arkadaşlar ilgili size haberinizi ilettirsem. Bunun için de bir şey benden vardı. Böyle bir şapalık veriyordum, muğam semin onu verdim de dedim. Şimdi şu kara, organdan muğam ne işi var adamın? Yaxşı olsun. Terdi durmasın. Eğer şuna o derece kaytarmadan da holigan boğamlar, adam öldürgen bular, yetim gitken bular. Şimdi haber bilen de gittim. Çağdaydım kıyım okuydu. Ya bana katı söylemesen, ya vuralmasan. Yerge var, hemisi yer biteyim. Onların Türkçüler küçükmüş mü? Şunday. Bırak ya da Serokları onları kötüler ne ediyorsun? Şimdi ballara hadi ver. Burada cevada yapalım, bıraklar. Muğalım nege ordunca pişakla öldürüp kalırsın boldu. Yeni muhtarı. Omar degen adamı, muğalım neydi? Anglikçe muğalım öldürüp kalırsın, pişakla. Bu ne ahmaçlık bu? O muğalım Urganda, Lepkende, Tökkende, kende olsun, yaşlı olsun dedi. Yani bu kadar da nege kaçtı olmalar. Hatta da bir terbiyede bizim vatandaşın iyisi olmak zorunda. Çek bulanlar oluyor. Şu muğam ustadların arkasında şu derece çek tutarlar. Ustad atan da yoktu. Ne dedi? Atandan olmuş, atan da yoktu. Atan İngilizce'nin yerge çıkmışsa ustad yukarı kutuya tutarmış. Ne geçti yani yeğenler taşı bayramda kutlu olsun. Dileğim. Dünyada en yaşlı dileğim. Tezor bekliyor olsun. Hilalerde amaçlık olsun. Katarı bölünmezsin, orun bölünmezsin. Bu mu canım? Bizim saraya bunda. Fokuslarım niki ibadet olgan ekan. Birinchi klassda o'qitdimi, nechta klassda o'qitdimi? Klassda mı? Demek canlı kisveye ayıp vatırdı. Demek bilgimiz ata bolgan bilir atanın kadrin, ana bolgan bilir ananın kadrin, dana bolgan bilir dananın kadrin, ustaz bolgan bilir ustazın kadrin deb atılmakta. Demek niki ata bobatırsız, ha? Burunga akenizin kadrin, akeniz niye şunu жаңағы ne kıldınız жаңағы katı kolluk kıldı onu düşünüp atırsız. Ana boldunuz, anamızın kadrini düşünüp atırsız. Demek köp yerimizden ustaz, demek ustazın kadrini көріп атырсыздар, біліп атырсыздар, кімгедір үйретіп атырсыз. Үйренмеген уақытта, ұқмаған уақытта бақырып атырған шығарсыздар. Демек, біздер шундай қайсыдыр бір уақытта күйеуіңізге келген болса кешіріп қоясыз. Бәрібір ұстаз, бәрібір ана бұл, ана өзінің баласына жаман бол деп бақырмайды. Жаны күйіп бақырады. Мен бұрын ойнайтын едім, бала уақытында бір мұғалім бар еді да, енді келе сала кешегі бақырған адамын аямаса, кешегі берген тапсырмасын сұрайтын еді. Ямаса бақыратығын еді, оқымайсан деп, не қатты açылу деп бақыратығын еді. Шында мен отырып балама, оның оқығанын не, оқымағанын неге мұғалім күйіп пішеді екен деп отыратын едім да. Демек, сен şu ана баланың білмегеніне күйіп пішеді екенсің. Жаның açıydı екен. Себебі сен өзіңнің қолыңдағы баланың шуны, сен үйретуің керек. Demek, ne deymiz? Şu özüm ustaz болғаннан кейін şu ustazın қадірін білдім мен. Demek şunday eкен, сіздер күйеуіңізге бір уақытлар күйіп қойған болсаң кешіріп қоясыз. Хамеңізге де бақырдым, бақырмадым емес, ұрдым, ұрмадым емес. Арасында да бұрынғы оқушылар неше мәрте ұрсаған бір ата-ана мектепке келген емес. Соңғы класстарында мұндай емес еді. Білгіш ата-аналар жүгіріп келгішеді. Шының үшін кешіріп қоясыз. Тәрбиелеп отырған перзенттеріңіз сіздерден күшлі, сіздерден білімді, ақылды, дана, тәрбие
тәрбиялы, елге, халыққа керекті insanlar болсын. Сіздердің давамшыларыңыз, біздердің давамшыларымыз болсын. Yana bir mərtə bayramlarınız kutlu olsun. Kandiyenin bir yeri mi? Kum alacımızı şu an İzmir'de. Başka bir var mı? Özüm kaldı mı? Ya kaldı mı? Seni bizde en birinci o gün turmuşka çıkan dedi. Sınıfımızda kızlardan kim en çok kan alardı dedi. Bizde en çok kim dersten kaçardı. Başkalarında kamerayı abi istedim adamlarına. Yaptılar vakti sana Bunlar en Kaysar ne olmaz. Sınıfınızda en çok kim muhabbet hattı yazardı dedi. Ben mağazası kurgun çok da bırak. Bilirsin. Ben de varım. Ben de yazarım. Kim sen çok yazarcı? Devam et de güzel. Ya hatma olsa kızlar bilen en çok gaplaşadigan yigit kim edi? Bugünce bulup duralım. Boran yine mutlu olmadı. Hem bir kuyruğu tutmaları gelir. Sağ olun. Ana kelas universal kelas oldu o spesial. Бірақ сіздерді мына класты yaxşı деп айтады. Әр сәбетте бізде мен класс оқымын, сәбетте айтады келеді. Ай, şu ana классқа қарағанда, бірақ мына класс yaxşı ау, а класс тәуірлік ау деп.
turadınız. Sizlerin tartımınızdan yaxşı, bilimingizdan yaxşı. Olar endi prosto chaqqan sen ballarni o'rasama. Gaplar tarbiyalab o'tirsama. Ballar mektabda eng tartibsiz Нормально var, matematikten düşündürüp aldı sabah. Timur'un alanga başka kadar oturdu. Sen normal olan Kıtay'ı var, ya pahalı malaya alasa malaya kiyini başlaydı. Koşar Nizati çağırdı, Kıtay'ı var dedi. Sonra Timur Kıtay'ı var, koşar Kıtay'ı var dedi. Birinchi klassda ne birinchi klassda 19 5 bala o'qidik da. Jo'may klassda o'qiydi. Quttiradi qizlar edi. Ha men quttirab, biroq balalarning boshida urib chiqamiz. Qutiravermang debdi. Ha men quttirab, 5 bala keldi bari. Biroq men O'g'illar shunda bu birinchi klassda bo'lsangiz, bari. Bizim klasta kilitli o. Vallahi kom kilitli de kızlar. Muallim 5 bala kutturmadım deydi. Vallahi kutturmagan bular. Vallahi kutturmagan. 5 bala kutturmadı, 5 bala kutturmadı. Quttiradinam, yig'latnam qizlar, biroq balalarning boshida urib chiqamiz. O'tiring deb qutiravermang. Şu 5 bala Size anlatmasam mısınız? 5. klasta konuştuk size. 5. klassda Bizde yapına 5 bala kutlarla kısardık da. Orada 20 bin lira diyoruz. Nasiba deyamiz var ya, Kırgızistan. Bir hiç mi yadından çıkmaydı? Koşuyor ama. Bilmeyeyim, Nasiba diye Kırgızistan okuydu. Astırıp atıklar ne? Şurası biz biteceğiz. Caz bitmedi. Şimdi onu devam edeceğiz. Buna devam cazı görüp dedim bu gane. Çünkü yerkesine geldim. Mama sen git. Buna men vurdu. Men okuyacağım. Şu günü yaxşılap koyup vurdum canınızı. Şu yerkesine mama sen git. Men esirtmasam men mama sen mına kiyip vurdu deb men ağzına tuttu olacağım. Mene sen vurdu deb yaxşılap koyup verdim. Aligen muallim bir so'raydi, o'zimiz bir aytamiz dedi. Esimdan ketmaydi. 11 klassda kelgan vaqtimiz edi. Paxtaga borib kelgan vaqtimiz edi. Vaqtlarda paxtaga borgan edik. So'nggi qo'ng'iroq kuni uzrmag'an hech esimizdan ketmaydi, nerdan ketmaydi, siz chaqirmabsiz biz dedi. Kichkinalik qildikmi, yoshlik qildikmi, qattiq jilag'ansiz, uyingizga borib jilab, biz ham jilab esimizni chalmag'anmiz, uyingizga borganmiz. Sizlar yoshlik balalik qilganmiz, biz dedi kechiring janob. Biz dedi kechiring. Barib chaqiruvdim yo'q. Kurtalar bu ne bileyim. Kızlar çakırlar bir de veretmedi. Birga o'sgan nega olib ketayotganmiz qo'ymi? Ular maktabdagina qalar ekan paxtaga borgan vaqtlarimiz. Sizlar bilmaganimizda balo qilganmizmi? Maktabga kelaverib paxta olib qo'yapmiz. Men uyim uzoq bo'lsa-da shu qalin to'rni paxtaga boradigan edim. Orqa qarda. Paxtada qiziq bo'ladi edi. Romayında 20 kalktı.
Ава, 5 атыңыз бар. Енді Шамалап айта беріңізші, шамалап. Шамалап. Құзырқы сіздің есіңізде шығар. Менен аз қумашы болдым, бірақ қарасаңыз бәріміздің чехоларында жақсы, Hadisi жазады, bakmayda қылып адам түсінбейді мына бөбейді. Шаман еш не қыла алмайды. Бәрі түсінбейді қылып. Ешіп жазса ма? Бірінші класса қайтып жасын кедерген да. Ауа шұсындай. Үйретпей жазып тұрсам. Бәрі пайдалы жазады. Бұлар мане математикада кішкентай болған. Тәртіпсіз болса, не болса, біз апаны бүлдірсе есіңде қалады ғой. Әммесі тыныш еді ғой бұл класс. Класс қанша еді ау? Әр жинақта бұл класстың аты шығады еді. Гауһар. Мен ұшы Құдайға шүкір деп шығатұғын едім. Бүлдірме деген заты қалған жоқ не? Ол класс ава. Жаңа комиссия келеді десе қорқма мұғалім, сіз басқа әкелмейді ол. Классын көбісі Ол класста балдар көп. 19 бала, 5 Ана класс, углубленный класс болған менен бар ғой, о классқа, Б классқа бармайды да, комиссия келсе біздің классқа келді, кіреді еді. Тексеру келгеннен біздің классқа кіреді. Марияш маған яқы дегеннен тіпті шығады не? Балаларыңызды бірден оқытатын шығар? Aldın 5. klas mı oldu? 10. klas mı oldu? Hakikat ağanın көмесін жейтін едік. Төменде ал. Ұқсас сен оратын еді. Farkat oldu, hakikaten çok yerde kalattım. Akesi şuna yetti, bize bu vaktin gezdi. Şu minez var da farkat. Bu gazetesine bakıp geldi. Ya bize sabana vakitlarda da oldu. Ayağım olmuşum diye oldu. Bizim oğlan оқытады мен zaten. Bizim oğlan oğlu көреді. Şao, dedim şey korkat neydi şunu ayıp oturat. Ulan bu meydanda adam Hurmatingiz, unutmaymiz ne'matingiz, jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar, jonajonlar, mehribonlar, aziz
Ne kılasınlar? Quvonishpen ko'ngilda bizlar birga o'tkiramiz umrda barimizda bugun minne jinoaldi ey do'stlarim sog'inaman baringni unutulmas ol bayag'i bala kun o'tgan kunlar esimizda qoladi esdalikdir aytiladi yetirli balalik kez bizga tatti bo'ladim tisharsatin senimiz do'stlar attı shirqaladi animiz 20 yillik keldi bugun bizga kel do'stlarim bas qo'sayib barimiz tisharsatin senimiz do'stlar attı shirqaladi animiz 20 yillik keldi bugun bizga bas qo'sayib barimiz uch buktilgin yozib edi xatlarda anketaga talay sirdi saqtaldi Внимание, ребятки, скоро будет все в порядке. Скоро будет все в порядке, как на грядке. Тили-тили-тили тесто, все имеет свое место. Все имеет свое место, как известно. Oldu. Kışkantayla soğutma anarıp evine gelip atırsın. Kademlerinizge gül bitsin, kelip durun şunday kıl. Ne amalık bolsun, ne aktık çavuqlar çıktı, bari aman bolsun. Kabul olsun sizlerin neleriniz. Yaxşı üllerimiz köp bolsun. Najinağa tergen hem vaqt yaxşı günge toylarga bersin. Aman bolun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Meliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad.
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Narkum manafadan arkamızın orkularına deyip okulaşat, ahiratlara ceyler cennetten boy, kabirleri kramurlarının tolu versin. Rabbına atına fidine ve hasanata fil ahirat, hasanata ve kine azabınlar. Valla kalacaksınız. Көзіне барған деп бір қарағаны зуға тоқи бересің. Kışın berketmesini izlesin, Allah yetkisini, dastırkanı sol olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقول الذين آمنوا بمغفرة وأجر عظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ana Rabbimizin okunan deyip okulaşat, ahiratlara ve ceyler cennetten bolay, kabirleri kurumlarlarının tolu bir izinde kalan bu vakıtları kızlarımın ömürcesi uzak bolay, böyle okul jüre veriyorlar. Timur aytmayın mı? Tamam. Svana götürecek mi? Tamam. Svana götürecek mi? Rahmet balarım, kışkıntay olsa oğutkan diye. Biçare, cayı cennette olsun. Bir vatan sadakalarınız kabul olsun. Uşuga kelsek ama vaqt yaxşı gülerge, toylarga kele berek. Amanlık olsun, çingim çok muydu? Amanlık olsun, beni sağ olsun, jüre bersin, aldınız demez bu ananız. Mına kızlar, balalar bari birge kelip otur. Kabul olsun bari. Amanlık olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm lahu ma fis semawati ve fil ardi men zellezî yeşfa'u indehu illa bi'iznihi ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ve la yuhîtûna bi şey'in min ilmihi illa bima şâ'a وسعت كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marhamat çoğramızın orkulaşat, kabirleri kuranlarına tolab etlerge, bizde kalan ağalara, inlerine uzak ömür verge, ahiratın verge, Rabbina atina fid-dunya ve hasenatan fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Keyin sonra kapan alay.
Asıldan zayıf bileyim mi? Ona жерге қоямын. Былай сіз. Неме айтамын не? Я ханадан біреуін алып. Азасан. Qanday bo'ladi deb so'raydilar ko'p. Men topdim. Юбилейleriniz kutlu olsun. Bizi devam ediversin, yaxşı günleriniz köp olsun, toylarınız köp olsun. Bäriňizge zor dinçalyk dileýmen, jumuşlaryňyzda tabys dileýmen. Ullaryňyzdyn, kızlaryňyzdyn toylarynda aýdym. Baramiz. Baktly bolun. Yaxşı günleriniz köp bolsun. Kiýatrgan bayramlar kutlu bolsun. Mustaqil. Денсаулыктарыңыз бекем болгай. Кошулган коштарларыңыз менен бирге өсүрүп аткан ул-кызларыңыздын кызыкларын тең көрүп, тең картайып, ошо пенсияга биздер окшоп пенсияга чыгуу насип этсин. Пенсиянын анчебы. Хамма вакыт ушундай тойларда, жакшы күнлөрдө учураша бергейбиз. Мерекелериңиз болсо айтым, барамыз. Калмайбыз эч. Айтыр ымкан кадар барууга аракет этебиз. Уларыңыз, кызларыңыз үлкейип келатыр. Енді үйлендиресиздер, кыздарды чыгарасыздар. Мен зор денсаулык тілеймен. Ойнап күлүп жүрө бериң. Катарыңыз бузулбасын. Кылып кызметтериңиз Алладан кайтсын. Ne deyimiz, jinagan teriniz hammangizga yaxshi kuningizga bersin. Ne deyimiz, shu hammangizga o'g'llaringizni uylantiruv, qizlaringizni chiqaruv, shu bizlardek bo'lib yurib nasib etsin. Yaxshi kunda ko'raylik. Amazon, Amazon, takat et veririz. Kuşlu olsun, dastam kola olsun. Sonuçta alayım. Evet, rahmet, sağ olun. Sizi bu.
Sağlık olsun, denсаулық болсын. Мына башталатқан тойларымыз әмменізге оң болсын. Молшылығы өткізшілергейміз. Әмменіз елімізге барсақ есек, яқты күйлерге барғаймыз. Ауыз біріншілігіміз кеткен болғай. Шын ала қой. Сіздерге қыздар, жігітлер, ұстазлар, жігімазылығын себеп жиналып қалған екенбіз. Олайым şu, жиналымыз мәңгі болсын, şu, ауыздыршымыз бекен болсын, жігімазылығымыз яқшы болсын, оң болсын әмемізге. Şu той мерекелерде қатынашып тұра берейік. Дастарханымыз толы болсын, барды келіміз күшті болсын. Әмемізге ауызбіршілік, терең денсаулық.
Söz